Pouka 20. O telesnom bdenju, kako pomoću njega postižemo bdenje duhovno i kako ga treba sprovoditi. Pred zemaljske vladare ljudi izlazi ili nenaoružani i bez uniforme ili sa žezlom, sa štitom ili sa mačem. Velika je neuporediva razlika među prvih i poslednjih. Prvi su uglavnom srodnici, prijatelji, carevi. Tako je kod zemaljskih vladara. Hajde da i mi pogledamo kako se pojavljujemo prednim i noćnim službama i molitvama. Neki na večernjem bdenju pružuje ruke na molitvu kao ljudi duhovni i slobodni od svake brige zemaljske, drugi izlaze tada pred Boga spojanjem. Neki se više trude u čitanju, drugi po nemoći junački se bore sa snom pomoću ručnog rada. Neki najzad razmišljaju neprestano o smrti, želeći da time steknu milenje. Od svih tih podvižnika samo je bdenje peči bogoljubivo. Drugi čine ono što je monasima uopšte propisano, ostali idu najgorim putem, ali Bog prima i ceni darove prema raspoloženju i sposobnostima čoveka koji daje. Budno oko očišćuje a predugo spavanje otupljuje dušu. Budan monah je neprijatelj bluda, a pospan drug toga demona. Bdenje je slabljenje pohota, izbavljenje od nečistih snova, oči pune suza, ravnica hrane, ukrotilište zlih duhova, mučilište jezika, progonstvo prljavih maštarija. Budan monah je lovac pomisli, jer u noćnoj tišini može bez muke da ih opazi i uhvati. Kada se oglasi truba za molitvu, bogoljubivi monah veli divno hvala Bogu, a lenjivi zakuka jao. Postavljanje trpeze otkriva poklonike stomaka, podvig molitve bogoljubce. Prvi skače od radosti te tužan. Uzrok zaborave dugo spavanja, bdenje održava sećanje. Bogatstvo zemljoradnika skuplja se na gumnu i toči iz kace. Bogatstvo bogopoznanja monasi skupljaju na večernjim noćnim službama i podvizima uma. Dugo spavanje je rđav drug. Lenim ljudima ono otima pola života, ako ne i više. Rđav monah je budan kada se razgovara, a kada nas klapaju. Len monah je dobar u mnogogovorljivosti, a kada na njega dođe red da čita, ne može od sna ni oka da otvori. Kada zatrubi posljednja truba, vaskrsavaju mrtvi. Kada počne prazoslavlje, rasanjuju se pospani. Tiranin spavanje je rđav prijatelj. Kada smo sitni, on odlazi od nas, a kada smo gladni, žedni od posta, on nas silno napada i za vreme molitve nas on drugčije nije u stanju da uništi molitvu onih koji bde. Ovaj demon se prvi prikrada početnicima u borbi da ih u samom početku podviga načini lenim ili da ih pripremi za dolazak demona bluda. Sve dok se ne oslobodimo od toga, ne treba da se klonimo molitava u crkvi. Mi česti zbog stida ne dremamo. Pas je neprijatelj zeca, demon slavoljublja sna. Da se završi dan, a podvižnik kada se završi bogosluženje. Budi oprezan posle molitvi, vidjet ćeš tada pobeđene gomile demona kako pokušavaju da nas upravo u tom trenutku probodu nepristojnim maštarijama. Zato sedi i pazi, pa ćeš vidjeti one koji su običajili da otimaju prvine duševne. Dešava se da slušamo i u snu reči psalama usled navike da stalno mislimo u duhu i da te stihove demoni ubacuju u našu maštu kako bi nas načinili gordima. Da govorim o trećem stanju, nisam želeo ali neko je me primorao da govorim. Duša koja danju neprestano razmišlja o reči Gospodnjoj, obično u snu radi to isto. Ovo drugo je nagrada za ono prvo radi odgnanja zlih duhova i nečistih sanjarija. 20. stupanj, koji do njega